Pemirsa, petani pedes ring Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Gianyar, mekeng indek pengarga pedes ring petani ke pengepul kantun murah, wantah kali likur tali akilo. Indike inucap nenten mesai sareng prebea produksi. Ibu Komang, sareng kali keluarganya nih, kantun sibuk mupu pedas ring carik duen ipun. Ping asiki mupu pedas inucap, Ibu Komang si demuliang kali dasa kilo pedas. Raris pacang kadol majang pengepul, antuk arga kali likur tali rupiah a kilo. Dan matutang, arga pedas ring petani rawi mangkin kantun tedun. Ya diastun ring gala sane jagi rau, pacang memargi rainan jagat galungan miwa kuningan. Tedunnya nih pengarga pedas ring petani, mejantan kerasayang nenten memargi imbang sareng perbio produksi, ngawit saking pembajakan, numbas bibit, pupuk, meretenin tetanduran, sani muatang perbio miwa tenaga, durung mali pengerau sase panas sani ngawinang pedas digelis layu, tur kekirangan toya sani mawasana ring tanaman pedas, napi mali sayan akehnya nih, pewangunan sani ngambil lahan carik, mejantan mawasana ring kirangnya nih genawit ning toya, antuk kelimbakang ring sawah. Yang. Nggih. Paling 20 kilo. 20 kilo. Bu, niki dalam satu kali musim niki berapa kali panen biasanya, Bu? Tangkula panen dong. Ada sampai ada sekitar 5 atau 10 kali panen. Bisa. Oh ya, sekitar 5 atau 10 kali panen gitu. Bu, terus apa namanya niki dalam per kilo niki nanti Ibu jual berapa niki, Bu? Ke pasar? Tergantung pasaran. Nggih, kira-kira, Bu. Sekarang 22 Per kilo. 22. Per kilo, Bu, nggih. Nggih, per kilo. Oh, nggih. Niki Ibu serahkan kemana, Bu? Enten pengepul datang. Oh, ini pengepul yang datang. Oh, nggih. Terus niki kan mau hari raya nih, kan Oh, galungan. galungan niki ten ada kenaikan harga, Bu? Tetap mah. Dekat-dekat galung mungkin. Mungkin nggih. Untuk saat ini masih stabil, Bu, nggih. Kalau kita jual di pengepul kan harganya murah. Iya. Kalau sudah di pasar kan lain. Lain ada, Bu, nggih. Oh, nggih. Ibu Komang ngewawahin, ping asiki musim tanam, pada sida kepupuk kutus kantos ping dase, sani ketah kemargiang selami 5 kantos pitung raina anutin kahanannya nih. Ping asiki pemargi mupu pedes inucap, ipun maosang sida muliang sama kantos 500 tali rupiah. Ari Wiratmaja, Balik TV.